Муындагы өңгө сыя көксү өттү. Жылы 99, 4 объем, $6500. 0990 19 97 09. Assalamu alaikum. Taqto aytishni. Полный кожаный салон. Алды арты электропакет. Коробка автомат. Bunun da var. Siyah göksü. Aftermarket. Yağan. Köpçülüğüyle adamlar. Aldığın açına halvayla bak. Жылы 2000, 3 объем, $6800. 597 87 68. Коробка автомат. Eşikleri жабык. Gümüş sürekli. Asfalttır. 2-3 объем 370 bin. 555 63 20 90. Benzin. Мына туғандар дағы 124 мерс. Басың қаншада отасың бұра? 330 дейді. Уступка вот. Уступка қыпырым дейді. Титан дисков. Механика коробкасы. Так, жылы 93, объемы 2. Телефон номері 0704 00 94 09. Кімге машина жақса чалыңыздар. Түзі болса мокрый асфальт кен. Деп өтесі. Үстіңкі люк іштейді бірі. Люк іштейді, Маяқтан су кірбей үстінен. Жазашы не жері бар? Қада ойын жазашы керек дейді. Дағы? Мотор коробка. Мотор коробка сонный. Емесінші, документқа жағында оқат. Сразу оформление дейді. Кімге машина жақса чалыңыздар. Жана номерге чалсаңар, кененирээк маалымат берет силерге. Мерс Сэшка. Жылы 99, автомат, объемы 1.8 ген. Баасы 370 миң сом дейт. Номери 0779 23 14 23 дейт.
Қычырейшін ғой, қычырейшін. Қап-қара түстегі. Сэшка Мерс. Титан диска. Нормальный сэшка екен, да? Элеганс, автомат. Аппақ түстегі Мерс 124. Сыртқы авалы жақсы. Жылы 89, объемы 2. Простой мотор дейді. Басы 250 мың сом дейді. 220 мың сомға берем деп тұрады бұяқта. Механика 5 ступка екен. Номері 0787 66 48 дейді. Есі жоқ екен. Кененірек малыматтарын алғыңар келсе, жаңа номерге чалғыла. Passat B3. Смотри, так, 1.8 объем, моно, басы 240 мың, авалы жақсы, байланыш телефондору 0770 02 21 28. Авалы жақсы бек мінеке. Вложение жоқ. Авалы жақсы. Басы 240 мың. Passat B3. Авалы жақсы. 1.8 объем. Так, рекламасы да тескер болып қалды. Басы 300 мың. Байланыш телефондору 0501 65 55 65. Авалы жақсы, мынаке көрсеңіздер болады. Каблукалар өт жақсы. Passat B3. Авалы жақсы. Объем 2. Басы 280 мың дейді. Сигнализациясы да бар екен. Байланыш телефону 0553 44 01 13. Авалы жақсы. Вложение қылбайсыңар. Гольф 4. Авалы жақсы. Так, Гольф 4.
объем 1.6, басы 310 миң, байланыш телефондору 0556 95 40 08, 0556 95 40 08. Havalı жақсы ya. Мына бүгінгі бізде шығарылышта мұндай 124 SE 124 дейді. Купе деп қойып, не деп қойып, айтылар екі ешік түкен. Тяқта тұрар, тяқта. Мына салоны. Артында сиденьялар бар екен, бұл сиденьяны жығып отырсаңыз болады. Бағасы 4999 дейді. Доллар. Объем 3, жылы 91. Телефон номері 077 52 68 32 дейді. Кімге машина жақса чағыңыздар. Жазашы не жер бар? Вот самый интересный вот люк. Брат, жазашы не жер бар? Люк. Только люк, а? Люкканы форсункасын жазаш керек дейді. Туғандар терезелері бардығы тең қараңғылатылған, дискаларда жазылған да. Сатылғанды же сатау. Салам алейкум. Сатылып кетті бе? Да. Қаншаға сатылды? Қаншаға сатылып кетті? Я, шеф. 340. Басы 340 мыңға өтіп кетті. 2-3 объем. Продаю или меняю в обе стороны. Хова, самартвал, дорогоножка. Жылы 96, 3 объем, 6000 доллар. 502, 512, 225 доллар. Телефон 553, 622, 553, 622. Срочно продаю автомашину Audi A6 кузовец C4 94-го года выпуска 2.6. В очень хорошем состоянии. Прошу срочно 180 тысяч сом. Срочно полный продаю электропакет. Audi A6 кузовец C4 Да, люкчок. 94-го года выпуска 2.6. Салоны В очень хорошем состоянии. кожаный емес, Срочная тряпочный. цена 180 тысяч сом. Звоните по номеру 804 801 888. 804 801 888. Алло? Ну, дорогая, ты счастлива? Абсолютно. Идеальная планировка. Шикарный вид из окна. Весь ботанический сад для прогулок наш. Двор продуман до мелочей. Детская площадка, крутая воркаут-зона и, да, главное, свежий воздух.
Жылы 2007, 2 объем 7500 доллар. Дизель 555, 07, 64, 13 деген модель. 2008 года выпуска объема 1.6, срочная цена 180 тысяч сом. Срочно продаю Лада Приора. Антоновка по улице Токтогула в сторону ВОСТа. Прошу 10 тысяч долларов за наличный расчет. Есть вариант обмена на автомашину. Звоните по номеру 0508 4606 64 0508 4606 64. Көңіл бұрымыздар Қырғызстандан Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, Владивосток. Жылы 2000, 2.6 объем 600 000. 999, 02, 990, 20, 30, 42 деген модель. Автобусменен жолға шығабыз. Машина жүктей кетебиз. Байланыш телефону 0702 300 020 0702 300 020. Срочно продаю или меняю на автомашину. Салам алейкум. Üstünde ne de айтылат шеф? Автобокс. 90 квадратных метров. Üstünde bu. Закрытом в гарантии. Срочно продаю или меняю на автомашину. Дом Селиортосай. Флашток. Площадь 290 квадратных метров. В закрытом вип-городке. Телефон. Mercedes 124. Подъездка. Жылы 93, объемы 2. Плита механика 5 штук екен. Бағасы 400 000 дейді. 350? 350 двухлитровых плита. А вложения есть у нее? Ничего нету? 350 000 берем дейді. Номері 0704 10 40 00. Түсі қап-қара екен. Қарағандай ондай. Жылтылдақ-мұлтылдақтар бар екен. Машина жақсы çalsаңар. Ассалаумалейкум туғандар. Мына Mercedes 124. Состояние соска екен. Жылы 94, объемы 2, бағасы 5500 доллар дейді. Телефон номері 0700 28 11 72. Бүйтіп бара родной дейді. Дискалары дағы титан екен. Өзінікі оқшайды, родной екен. Кененірек малымат алғыңар келсе, жаңа номерге чалғыла. Салоны таза екен. Өзіңер көріп тұрғандай. Коробкасы автомат екен. Байке, оның несін жазаш керек? Жазаш нелері бар? Жоқ, жазаш. Пештікі, печкалар іштейді. Қышқа даяр. Дөңгөлөктөрү сезонка екен, Дөңгөлөктөр алмаштырып қойса болады да. Жоқ, екеудің арты қышқы, бұлай жарты. Мотор май жебейді, гарантия. Коробкасы қандай, жақсы? Автомат екен, Бүт барын жақсы дейді, только айдаш керек дейді. Passat B3. Так. 1.8 объем.
Mono. Baası 240 ming. Avalı жақсы. Байланыш телефондору 0770 02 21 28. Avalı жақсы бекелер мінекей. Вложение жоқ. Avalı жақсы. Бағасы 240 мing. Гольф 4. Avalı жақсы. Так, Гольф 4. Объем 1.6. Басы 310 мing. Байланыш телефондору 0556 95 40 08. 0556 95 40 08. Avalı жақсы. Passat B3. Avalı жақсы. Объем 2. Басы 280 миңдек. Сигнализациясы да бар екен. Байланыш телефону 0553 44 01 13. Avalı жақсы. Вложение қылбайсыңар. Passat B3. Avalı жақсы. 1.8 объем. Так, рекламасы да тескер болып қалды. Басы 300 мing. Байланыш телефондору 0501 65 55 65. Avalı жақсы. Мынакей көрсеңіздер болады. Passat B3 универсал. Avalı жақсы. 1.8 объем. Басы 190 мing. Байланыш телефону 0505 71 71 27. Passat B3 универсал. Passat B3 универсал. 1.8 объем. Газ, бензин. Сүйлөшүү жолу менен. Байланыш телефон 0700 15 04 66. Гольф 3. Состояние хорошее. Объем 1.8 моно. Басы 240 мing. Байланыш телефону 0550 15 11 93. Avalı жақсы.
Passat B3. Объем 1.8. Mono. Bası 260 bin. Байланыш телефондары 504 63 63 14. Абалы жақсы. Passat B3 универсал. Так, авалы жақсы. Авалы жақсы. Так. Сексен 9 жылқы, 1.8 объем, басы 155 мың. Байланыш телефондары 0709 93 14 92. Әке туғандар. Passat B3 универсал. Passat B3 универсал. Так. 89 жылқы. Механика. Объем 1.8. Моно. Хороший торс. Басы 200 мың. Байланыш телефондары 704 08 06 06. Моторы жазылған. Passat B3 универсал. Passat B3 авал жақсы. Вложение жоқ. 1.8 моно. Басы 260 мың. Байланыш телефоны 0709 03 39 94. Универсал. Passat B3 универсал. Объем 2. Моно. Авалы жақсы. Басы 200 мың. Авалы жақсы. Passat B3 универсал. Так, рекламасы. Пробег 317 053. Год выпуска 91 жылқы. Объем 2. Механика. Басы 200 мың. Байланыш телефондары 709 22 22 73. 709 22 22 73. Passat B3 универсал. Passat B3 универсал. Авал жақсы. Дельный. Мінекей. Авалы жақсы.
Объем 1.8, год выпуск 91-жылкы, пробег 280 миң екен. Механика 1.8 моно. Объем 1.8 моно. Технический идеал. Гидрач, не Россия. 250 миң сурап атыптыр. Байланыш телефондору 0747 34 00. Урматтуу туугандар, Passat B3 универсал. Абалы жакшы. Анакей кардарлар дагы бар. Содалашып атышат. Passat B3 универсал. Жашыл. Что? Абалы жакшы. Окей, урматтуу көрөрмандар, туугандар. Объем 1.8 моно. 90 жылкы экен. 200 миң сурап атыптыр. 200 миң экен. Баасы 200 миң. Байланыш телефондору 0709 44 27 37. Урматтуу Passat B3 универсал. Абалы жакшы. Абалы жакшы. Срочно просьба продать автомашину Audi A6 94 года выпуска 2.6 в очень хорошем состоянии. Прошу срочно 180 тысяч. Срочно продаю Audi A6. Passat B3 универсал. Абалы жакшы. Очень хорошем состоянии. Срочная цена 180 тысяч. Passat B3 универсал. Абалы жакшы. 1.8 объем. Баасы 190 миң. Байланыш телефону 0505 71 71 27. Passat B3 универсал. Passat B3 универсал. Так, абалы жакшы. Абалы жакшы. Так. Сексен 9 жылкы, 1.8 объем, баасы 155 миң. Байланыш телефондору 0709 93 14 92. Аке туугандар, Passat B3 универсал. Passat B3 абалы жакшы. Вложение жок. 1.8 моно. Баасы 260 миң. Байланыш телефону 0709 03 39 94. Универсал. Папакай 124. Жылы 93, объемы 3.2 дейт. Япониец екен, автомат. Номері 0703 15 17 16. Баасы жоқ екен. Жана номерге чалып, баасын сурасыңар, айтып берейин. Автомат екен, салону жакшы. Сылты да жакшы.
Титанның ырала шестенка. Өтесі жақсы. Кузовында мол жерінде бар екен. Дароза құлаған бойым не болғаны айтыр. Bir нәрсе тиіп тұр да. Қалған жерінде косяк-масяктар көрінбейді. Тогда слушайте внимательно. N-Group и Бишкек Petroleum разыграют квартиру в первом небоскребе страны. Кімге машина жаққан болса, номерге чалып, бағасын сұрасаңар айтып береді сіздерге. Мерс 124. Түсі көк цвет екен. Титан диска. Коробкасы механика. Ешка екен. Состояниясы жақсы, ауалы жақсы. Жылы 1993 кен, объемы 2, бағасы 400 000 сом дейді. Телефон номері 0705 14 07 74 дейді. Есі жоқ екен. Кімге машина жақса, номерге чалыңыздар. Жылы 97. Авторынка. В радиосле вы можете приобрести сим-карты. Уважаемые гости авторынка, в радиосле вы можете приобрести сим-карты. Обращайтесь в радиоусел. Внимание, уважаемые автовладельцы, оповещаем вас, что оплату за въезд можно оплатить через электронные кошельки Банк, Баланский G, Оптимабанк, Мегапэй, деньги. Оплату за въезд также можно произвести через электронные кошельки М-Банк, Баланский G, Оптимабанк, Мегапэй, деньги. Администрация рынка Рио Авто. Assalamu alaikum. Болушы қанша байке? 430. 430, номер айтып қойсаңыз. 708 708 33 33 33 33 89. 89 деген номерге чалсаңыз да тұрғанда 430 000 продаю срочно за $11 000 или меняю с доплатой в обе стороны. Телефон 556 40 08. Погода суық болғанына байланысты бүгін машинаға өткелі кетіп отыр. Көңіл бұрыңыздар 300 000 сомға чейін машина сатып алабыз. 300 000 сомға чейін машина сатып алабыз. Байланыш телефону 0703 Сатылған жоқ өткелі. Үйіне кеткенміз. Внимание, уважаемые гости авторынка, оповещаем вас, что на рынке работает нотариус. Тағы бір 210. Жылы 97, 2-3 объем, сұйылтқан мотор 370 000. 0704 70 80 88 деген номерге ала бересіздер. Önü siyah көк цветте. Assalamu alaikum. Sizdiki va? İçimde коробка автомат. Mes mexanika ekan. Полный электропакет. Отлықтары мұндай жазылған. Болушы қанша, шеф? 340. 340-қа? 340-қа береді. Тұғанда жаңағы номерге чалып бағалашып сөйлессеңіздер болады.
Мына дагы 124. Кызыл түстөгү. Жылы 1987 жылғы екен, объемы 2, дизель екен. Расход 5 литр дейт, состояниясы жақсы дейт, бағасы $2500. Телефон номері 0554 60 93 98. Түсі қызыл екен, қарағач. Бұрадың жазач не жері бар? Барлығы сцеплениялар болсын. Сцеплениясы қатуы жаңандай. Ішіне қатырақта. Салған атак жақсы салынады. 4 ступка, 5 ступка. 4 ступка. 4 ступка дизель бар деген байкілер. Сцеплениясын жазаш керек дейді. Жақшылай басылады дейді атак. Сцеплениясы қату дейді. Төртөтің титан диска, дөңгіліктері летний. Бірақ бұның дәвернасы қандай оқат? Дәвернасы мен бе? Үмі техпаспорт бар ва? Бар. Жоқ, прям оформить етенге бұл ау? Бар. Есі сілер тұрайсар ва? Оформить ет береміз дейді. Состояниясы жақсы екен, шынын айтқанда. Ол артқы оң жақ есігінде шпаклевкасы бар екен. Так, жазачу еш нәрсесі жоқ дейді. Урматтуу туғандар, мына дағы Мерс 124 подъезжка екен. Түсі болса мокрый асфальт оқшайды. Бозырақ башқача екен. Кузовын айта кетсек, кузовы жақсы. Сырт жағында чирик, мирик деген ештеке жоқ екен, көрінбейді андай. Коробкасы механика. Жылы 90 жылқы. Объемы 2 екен. Бағасы деген 350 000 сом дейді. Телефон номері 0500 45 77 95. Егерде жақса чалыңыздар. Сыртқы ауалы, сыртқы кебетесі жақсы келеді. Бамперін бар екен мұныңқы. Шо бамперін жөне тағы өлі қош керек екен. Жазачу жері, шо бамперлі екен. Мотор үнін қаралатшы, үнін. Passat B3 универсал. 1.8 объем, газ, бензин. Сүйлөшүү жолу менен. Байланыш телефон 0700 15 04 66. Гольф тройка. Состояние хорошее. Объем 1.8 моно. Басы 240 000. Байланыш телефону 0550 15 11 93. Авалды жақшы.
Passat B3 универсал. Так, 89 жылқы, механика, объем 1.8 моно, хороший торс, басы 200 мың. Байланыш телефондары 704 08 06 06. Моторы жазылған. Passat B3 универсал. Passat B3, объем 1.8 моно, басы 260 мың. Байланыш телефондары 504 63 63 14. Абалы жақсы. Passat B3 универсал, объем 2 моно, абалы жақсы. Басы 200 мың. Абалы жақсы. Passat B3 универсал. Так, рекламасы. Пробег 317 053. Год выпуска 91 жылқы. Объем 2, механика. Басы 200 мың. Байланыш телефондары 709 22 22 73. 709 22 22 73. Passat B3 универсал. Mercedes 124. Жылы 89. Коробка 4 ступка екен. Объемы 2-3. Басы 230 мың дейді. Телефон номері 0508 90 80 88. Түсі қара цвет екен. Механика. Лекаршы есі жоқ екен. Кімге машина жақса, чалыңыздар. Есі кенемірек маалымат береді сілерге. Дискалары титан екен. Сыртқы авалы, сыртқы кеветесі жақшы екен. Дөңгелектері летний екен. Mercedes 124. Жылы 91 жылғы. Объемы 2-3. Басы 240 мың сом дейді. Механика. Номері 0708 51 71 40.
Азыр машина оталып турат. Салоны мындай экен. Үстүндө люгу бар. Кичине химчистка керек экен машинага. Кузову мындай. Босс цветте экен. Печка, сечка иштейт дейт. Кышка даяр экен. Тугандар, Мерс 124, седан, түсү кара, титан дискалар менен, объемы 3.2. Кузовдун состояниясы жакшы. Мол оң жак боковой зеркаласында мындай бар экен. Лобовойда трещина бар экен. А так калган жери жакшы. Так, жылы деген 93-жылкы. Коробкасы автомат. Объемы 3.2 экен. Расходу деген 10-12 дейт. Японец экен. Баасы болсо $5200 дейт. Номери жок экен. Авторынакта экен. Ээсине номер сурайын десек, ээси жок экен. Ассаламу алейкум, тугандар. Со мокрый асфальт. На, бүгүнкү бизде чыгарылып Көңіл бұрыңыздар 300 000 сомға чейін машина сатып алабыз. 300 000 сомға чейін машина сатып алабыз. Байланыш телефону 0703 Внимание, уважаемые гости авторынка, обещаем вас, что на рынке работает нотариусы. 124 универсалына. Жылы 93. Газ, бензин экен. Объемы 2.2. Механика 5 ступка экен. Машина жакшы состоянияда экен. Баасы 390 000 сом дейт. Номери 0704 67 67 72. Газ, бензин менен экен. Универсал. Универсал механика. Ичи таза экен аябай. Чехолдору Мерстин чехол экен. На универсал.
Машина жаккан болсо жана номерге чалгыла. Кененирээк маалымат берет силерге. Үйгө кетейин деп атканда кетишпейт да, кайра машинаны качырып. İşte Eski çok. Коробка автомат. Салон таза. Jeti 450 mil 2-3 avion 500 jeti 01 00 70 779 11 98 Ama elde çok low soda aşağı maşinalar çekesi menen kete başladı buyursa Жылы 96 3 avion 460 bin dizel 706 40 49 90 Bugün soğuk elim var üşüp sarılarlar üşüp getiririz şimdi maaşına azayıp gitti mesela кожаный салон, коробка механика. Қаншаға көресіз байка? Бұл үші. Үш жолдар, ондай. Люк жазалған бұл шындай ол. Өзінікі бе? Өзінікі. Машинаның ауалы жақшы тұрғанда чалыңыздар. Сүйлөшөбүз деп атат. Айтылған баадан да ылдый берет окшойт. Бар мерс жакшы да эми. Passat B3 универсал. Жашыл. Үстөбү. Абалы жақшы. Окей, құрметті көрермандар, туғандар. Объем 1.8 моно. 90 жылқы екен. 200 мың сұрап атыптыр. 200 мың екен. Басы 200 мың. Байланыш телефондары 0709 44 27 37 құрметті Passat B3 универсал. Авалы жақшы. Авалы жақшы. Срочно продайте автомашину Audi A6 94 года, выпуск объем 2.6. В очень хорошем состоянии. Прошу срочно 180 тысяч. Срочно продаю Audi A6. Passat B3 универсал. Авалы жақшы. Passat B3 универсал. Авалы жақшы. Дельный. Окей. Уважаемые абоненты, Авалы жақшы. Объем 1.8. Год выпуск 91 жылқы. Пробег 280 мүмкін. Механика 1.8 моно. Объем 1.8 моно. Технический дем. Гидрач. Не Россия. 250 мың сұрап аттыр. Байланыш телефондары
0747 34 00. Мынакей урматтуу туугандар. Passat B3 универсал. Абалы жакшы. Мынакей кардарлар дагы бар. Содалашып атышат. Жылы 99, 3 объем, $6700. 999, 61, 11, 11. Ömrük var bunda. Eşikleri açık, коробка автомат, sveti. Sveti de ayağına açık. Havalı. Şöyle olsa. Жылы 2001, 2.6 benzin, автомат $7000. 755 08 66 66. Номерге чалсаңыздар. Ээси жок. Машина аквариум. Эч кандай тонировкалары жок. Лишний нерсеси чыккан да. Коробка автомат, мультируль, полный электропакет. Камераны алып чыксаң болот. Билдири качып элем. Буга чейинки 210да. Тартпай эле быстрыйды го. Дагы 210 да. Баланын 210 тартканда быстрый 210 көрүнүп өтмөс. Полный кожаный салон, төртөтен электропакет, мультируль, коробка автомат, руль менен баасын, жылын, номерин айтам. Жылы 99, 3 объем, $7000. 0779 46 66 25 0508 50 1093 деген номерге чала бересиздер. Молочный светтеби 2002 жылғы жылымыз объем 2 баасы 480 000 сом. 552 10 35 10 778 10 35 10 деген номерге чалсаңыздар. Ээси жок экен. Эшиктери жабык. Продает срочно проявление 90 2009 года выпуска объем 3 куба в хорошем состоянии. Срочная цена $13 500. Телефон 709. Коробка автомат, мультируль, кожаный салон, полный электропакет. Кожаный эмелери бар.
башка эчтеке көрүнбөйт. Баасы 480. Вот алып турат. Esi var ekan içinde. İçinde kapatıyorsun. Эки кабин, сюда мотор, дизель. Жылы 99. Коробка автомат. Бағасы 4999 доллар. 507 2907 95. Кожаный салон, полный электропакет, коробка автомат, мультируль. Болушу канча, шеф? 400 болушу сом менен. 4000 доллары болушу. 400 000 сом 400 менен. миңе? А если доллар менен 4600. 4600 доллары. Рахмат. 400 миңге түшүп дейт. Доллар менен болсо 4600 доллар. Ничего, окшош билип алып турбакчы. Баштаганда эле биринчисинен. Жылы 96, 2.3 объем бензин 6000 доллар. 700, 278, 955 деген номер. Allah'ım bilirsin. Esi var ekan. Коробка механика. Люк бар. 4 тең электропакет. Үчөө тең грешники деп ойлоп калдым да. Номерлерин байкайсыз. Assalamu alaikum. Коробка автомат. Потолок мында отуралган. Эки кабин 99 509 97 97 44. Алмашу да жолу бар. Баасы канча экен? 400 миң, а? Баасы 400 миң. Андан кийинки. Бек коробка автомат. Полный электропакет. Бамперный машина бар. Кожаный салон. Мында люк жок, бирок. Эки объем 3600 доллар. 360 миң деп жазылды. 502 22 33 93 деген номерге. Mercedes 124 подъездка, жылы 92, объемы 3.2, баасы деген 410 миң сом дейт. Телефон номери 0702 91 91 56. Коробкасы механика. Терезе, 4 терезесінің электрический окшойт. Такта кнопкалар бар екен.
стеклоподъемниктері. Түсі вишневый, қызыл. Титан диска түртө тең. Сыртқы авалы, сыртқы кебетесі жақсы. Үстінде люгі бар екен. Егер машина жақса, чалыңыздар. Ассаламу алейкум туғандар. Мерс 124. жылғы екен. Объемы 2.2. Автомат коробка. Бағасы сөйлеуші жолы мен дейді. Телефон номері 0500 24 97 95. Телекаршы есі жол екен. İçinde чехолы бар екен. Панелі жақсы. Трещина кеткен жерлер жоқ. Кузовы болса өзіңер көріп тұрғандай. Аябай жақсы жазалып тұр. Дөңгөлөктөрү титан. Егерде машина жақса, жана номерге чалыңыздар. Uzunluğu 680 bin sırattır. Ешқандай жылдары бағалары жазылған емес. 3.2 объем, коробка автомат, кожаный салон. Жылы қайсылы байке? 99. Жылы 99. Мультируль, полный электропакет. Номер айтып қойсаңыз. Номер бе? 990 990 206 206 003 003 деген номерге чала бересіздер туғандар. Сөйлессеңіздер түшпегі да жолы бар. Амалы жақсы. Тағы 210 туғандар. Bağısını görürüz abi, bağısını canım. жылқы 3 объем дизель $3500 507 11 51 67 коробка автомат, полный электропакет, кожаный салон, люк бар. Düşükleri daha da var. Өткенде суранışlar боюнча дагы 210 менен
210 менен 124. Баасы кымбат болсо дагы өтүп атасыздар. Тарткан аракетин көрүп атасыздар. Видеого лайктан басып, комментарий жазып, дагы кандай машиналар тарталы. 2001 жылкы 3.2 объем дизель $7500. 707 50 72 09. Коробка автомат. Көрүнүп кеткен да мультируль. Электропакет полный. $210 Көрүнү сыя көк цветте. Жылы 99, 2.4 объем, 6 ступка, баасы $6500. 703 700 888 деген. Жақсы. Елдер аялай чогулуп келип атат. Кожный салон, мультируль, коробка автомат. Мерске отырсаң аны. Сонда. Потолок тапчыка екен. Вообще үй жоқ. Yapalganda. Жылкы 2.4 газ бензин. $7000 сурап атыр. 703 32 55 50 деген. Туғандар, дағы Мерс 124. Түсі көк. Жазашы не жер бар байке? Коробкасында бар. Я, Коробкасы бар. ходовкасы. Коробка мотор қандай? Объемы бұнқы қанша? 2. Объемы 2, механика 5 ступка екен байке? Жылы 90 жылқы. Так, басы 210 000 сом дейді. Түшесіз та байке? Түшем. Алам деген адамның өзі шақырған. Вообще шок болды. Айой жақсы түсіп тұрайсыз байке? Телефон номеріңізді айтып қойым байке. Так, телефон номері 0706 80 20 13 дейді. Кимге машина жақса чалыңыздар. Кимге машина жақса чалса, жақсы сүйлөшсө байке айбай жақсы түшүп берем дейт. Мына машинаның көбөтөсү. Мына моларынан бери бар экен. Карагачы. Машина негизи краскаланып тур. Üstünde люгу иштейби байке? Люк иштейт экен. Заводта бар. Çiğlik milikleri var o bayke. Çiğlik milikleri. Çiğlikleri. Çiğliği yok ya. Çiğliği yok. Eğer kimge maşına jaksa
салыңыздар жана номерге. Так, багажын ачып көрөлүчү. Мына багаж. Мына туугандар Мерс 124 дагы. Цвети күрөң түстө экен. Астыңкы бампери жок экен. Калган кузов боюнча бүт бары оңунда эле окшойт. Жылы 93, объемы 2.2 плита мотор экен. Механика коробка, баасы 350 000 сом дейт. Телефон номери 0705 98 98 16. Сырткы кебертеси. Ички салонун свети күрөнгөн. Эгерде кимге машина жакса чалгыла. Авторматта көпчүлүк эле адамдар азыр машина албай эле турат. Жылы 2000, 3.2 объем, $6800, 597 87 68. Коробка автомат. Эшиктери жабык. Өткөндө эле суранычтар боюнча дагы 210 менен 210 менен 124. Баасы кымбат болсо дагы өтчү аташтар тарткан аракетин көрүп атабыз. Видеого лайктан басып, комментарий жазып, дагы кандай машиналар тарткалы. 2001 жылкы 3.2 объем дизель $7500. 707 50 72 09. Коробка автомат. Көрүнүп экен да, мультируль. Электропакет полный. Молочный свет дейбиз. 2002 жылкы объемы 2.2, баасы 480 000 сом. 552 10 35 10 778 10 35 10 деген номерге жазсаңыздар. Эси жок экен мунун. Эшиктери жабык. Я же здесь. Продает срочно BMW 90 2009 года. Выпуска Йотрикова в хорошем состоянии. Срочная цена $13 500. Телефон 709. Коробка автомат, мультируль, кожаный салон, полный электропакет. Кожаный мелеги бар. Башка эчтеке
Ошко көрүнбөйт. Баасы 480. Мерс 124. Подъездка. Жылы 92, объемы 3.2. Баасы деген 410 миң сом дейт. Телефон номери 0702 91 91 56. Коробкасы механика. Терезе, 4 терезесінің электрический окшойт. Такта кнопкалар бар екен. Стеклоподъемниктері. Түсі вишневый, қызыл. Титан диска төртөө тең. Сырткы авалы, сырткы кебетеси жакшы. Үстүндө люгу бар экен. Эгер машина жакса, чалыңыздар. Урматтуу туугандар, мына дагы Мерс 124 подъездка экен. Түсү болсо мокрый асфальт окшойт. Бозураак башкача экен. Кузовун айта кетсек, кузову жакшы. Сырт жагында чирик, мирик деген эчтеке жок экен, көрүнбөйт андай. Коробкасы механика. Жылы 90-жылкы. Объемы 2 екен. Баасы деген 350 миң сом дейт. Телефон номери 0500 45 77 95. Эгерде жакса чалыңыздар. Сырткы авалы, сырткы кебетеси жакшы экен. Апабак түздөгү Мерс 124. Сырткы авалы жакшы. Жылы 89, объемы 2. Простой мотор дейт. Баасы 250 миң сом дейт. 220 миң сомго берем деп турат биякта. Механика 5 ступка экен. Ба номери 0787 66 48 дейт. Эси жок экен. Кененирээк маалымат алгыңар келсе, жана номерге чалгыла. Passat B3 универсал. Жашыл. Түстөгү. Абалы жакшы. Окей, урматтуу көрөрмандар, туугандар. Объем 1.8 моно. 90 жылкы экен. 200 миң сурап атыптыр. 200 миң экен. Баасы 200 миң. Байланыш телефондору 0709 44 27 37. Урматтуу туугандар. Passat B3 универсал.
Авалы жақсы. Авалы жақсы, мынаки. Срочно продаю автомашину Audi A6 кузове 94 года выпуска 1.26. В очень хорошем состоянии. Прошу срочно 180 тысяч. Срочно продаю Audi A6. Passat B3 универсал. Авалы жақсы. Passat B3 универсал. Объем 2. Моно. Авалы жақсы. Бағасы 200 мың. Авалы жақсы. Passat B3 универсал. Так, рекламасы. Пробег 317.053. Год выпуска 91 жылғы. Объем 2. Механика. Бағасы 200 мың. Байланыс телефондары 709 22 22 73. 709 22 22 73. Passat B3 универсал. Passat B3 универсал. Так, 89 жылғы. Механика. Объем 1.8. Моно. Хороший торс. Басы 200 мың. Байланыс телефондары 704 08 06 06. Моторы жазылған. Passat B3 универсал. Дағы 124. Жылы 95 дейді. Объемы 2. Бағасы 360 мың сом кен. Расходы 8-9 дейді. Механика. Номері 0703 38 94 98 дейді. Состояниясы жақсы кен, мұң ГВТ-сі сырттары. Срочно продаю участок 4 соток Селевой на Антоновка по улице Токтогула в сторону ГОСТа. Прошу $10 000 за наличный расчет. Титан диско. Родной емес. Көңіл бұрымыздар Қырғызстандан Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, Так, ключі қосылған жері тетінде екен, зым менен екен, провод менен бір-біріне қосып оталдырады екенсің. Механика 4 ступка. Түзі бір фиолетовый сияқты екен. Кімге машина жақса чалыңыздар. Атети 0179 деген машинаны алып айлығылы. Бұл оғынды машина кендеті емес. 120-179 деген номер тұрбай, ошо номер салып айлығылы. Камераны вирусом лендером сразу. Кожный салон полный. Полный электропакет,
$7.300. 4 uçağın жылы 97 benzin. Полный комплектация. Универсал. Универсалды ойлап жылы 98 автомат 3 куб дизель 450 миң сом 220 913 001 деген номерге чалсаңыздар болот. Анда эшиктери жабык, мындай сүркүдө эмне көрбөсөң. Салон полный электропакет, коробка автомат деп айттык. Зымкага не дегенде тапып калдым. Эси да бөлөк. Gaz 134, 154, 147. Мультируль. Люк жок. Bir 210 турган. 210 басканга байланыштуу